Whatarawatu i le mai moanga fo i le tātou tano i le nei fiafi o le asitonai, ia, i le taurunga i o tiute mga aluenga whai o le nei vai aso sa whita i tunga i le tano i so stafa, ma so stuni manu i Samoa, ia, mai se fo i Samoa o mai mo mai i a tano i mau. Talofa lava, se whapaponga o Polokalame Faapitoa mai le tautua le nei a le TV tasi, ia, pero masani e po a stofi ma po o aso tonai o vai a ste tasi mai le tua ngai, ia, po o le vaenga o lo puipuia i a tau tangata, o le HRPP. I le whiawhi nei, ia, i le mai mo mai o le tātou tunu o le o mātou whatasi tuai, ia, mai le tātou Polokalame Faapitoa, ia, ma le whionga i le whailau tusi, ia, le ala le pule rimoni a iafi, ia, o le Vaega Faaupufai, ia, mai se fo i stasi o whai pule si nia, o le Vaega Faaupufai e le HRPP, whionga lau tafi, fio se lafi pesau, ia, e pei o na i le tātou Polokalame. Ne, whiawhi talo watu lau tafi ma, le ala le Vaega o le tātou Polokalame? Ja. Alor se fua. Na fiona tau lelea. Al fa fonga mai mo mai fu el tatu atu no. Ni fiaf. Fa fonga mai ni fiaf. Ma lo le se fua mo. Ma le se fua mo me langi mama. Ja, tano tau fai fa malole se fua man wia le foi fiafi mai se le mai mo mai o le tunu. O na taua ni se o mata upu o le tau te manatu de tau no tau la ngama. Fa malama atili foi le tunu ina ia manino ma malama. Ai masalo le fisini mo mola fisini te pela tafi. O tau no mai tato vale le pele ai. Awa oele sa ia te tonu o oele sa tau mawhainga le pito la aule o le vale le Samoa Airways. O lea lava o te leiba ai at vale. Ia. Talu mai nga. Le au te tila po la kei me ki ro. O le le ka ko vale le o kaungu mai wa. Sa kaungu mai fo lu wa ya skalu ai. Ya ke le lola me le wa pupu wa ing sa vale. La vale le le kaungu mai. Ai o kele o maukinga o le lei po la le kuranga le o iai paule e ale masalonga e kia onga o anga o le lockdown ho ile Australia e o iai se mape whaintanga sa tau whai ia o aku ia pailate o ia kako o sa siranga aku le ia e lua lava ia so e wawa iai i Australia i me faula sa ngei paunga se o se masalonga ia tiau ai o nisi atulanga ia wal te milanga nei i wa ingale e tu sa pena le fa limaso tau no fa Australia fa uma e mo certification i la lo vanga le paso ia uma loa fa ni la mai lo vale o tu loka to pailate ia au mai lo vale ia le wa lo po to lo ia sol nei la va o te le lo po fe wa fa ia le vale ai o tau na mai vale le e matana e tupi. Ia. Fa yo leo wa panga sol tongi ngo dato lis. Le lisi le nga mai o. E te tau langa nga yo i lo le vale. Lau amata tongi lis. Tau la mata tongi. Wa leo wa e umalo me o saria. Umalo wa as far as le company le mai vale. Ya amata no tongi mai dato lisi mo le masina. Ale la e mengang nong dau. Sau do vale le. Uma fata tia ia ele fufuanga mo malanga le valele i la lo Polokalame Australia le ta o Australian flight schedule ia tau no mai lo valele le vai asoale na sa tau na lo ave ia malanga ia i la lo Polokalame na ia ma ave foi tatu takata ia leila wei malanga i no nafi o malanga ta o sa tau ave tatu e tasi ale chata le valele i de utalna le al tatu tupe mo ia le o le ai fa ia e vanga le Australia ia malanga na ia le vo ia e vo New Zealand ia le o tau tau fia New Zealand o ngol covid ia o le talia tulna malo fa tai fa ia o tau na mai vale le en gato tupe malo fa tai e ia tala sala tu te le lope fa maonia e le na filia tu pe la fionga le pule le fa pe ua AVS mai ia le official le fionga le sui ya o mai lunga le fanon malo le sa ia fionga ma meropati aftai tole ia o tele tonu ele stala ho le fa long o tala o me moni okay o me moni o le o AVS na mai le fionga le sui ya o mai don officer o sa ia lunga le fanon malo man so foi mai al taimi o isu ia mo ia ai kolone o tupua o temi ia te su ia o le fionga i le malo le wini ia o fisai fa nga no fa malo ia e i suia lava
Ya pe taila o se mea ho le la ngona ile le nganga fa nono tele. Ya ona le mele u fai le vanga le ile il suyao. Se onga suyao mantua. Oi ele fa pe ho le se me fa te ia matou. Ia. Ai o se mea sa matou manatu. Ele o tulanga le. Ia mantua a fai no la tu ave seina malu si anga la o le malu. Ia. Ma le to ya mana ia la o le malu. Tu sai o le mele fai. Le lau vai le o solo mai le fionga suiao e amatu o ofisa pito sili na maulunga a vil fa alo a Samoa ato le ngata ile atato vai ia ile fionga ia ma meropat le ma meropat tasi neta ma o matua lo ala tau tua ia sam monita ile ma lolo no langa ato se o mai so ia le wa vese atu ia ile suipan e amatu aso io le foi sil fie le fionga lo tafi o sui pan mia io no me ala o na ia office e mista io e na e le più mona fa esele me io ele sui pan mia le e ave sei la sui ia o ave esela le office le sui ia o le fionga le mamero pa fera o ave o no vinga la wa lu ya tu fale sto ina vane o ringa lo ko e wa la fa lo ia na vatu le aso fole si tapena sai ia foi ia me fenga luanga le fionga suia ia e waku sian fa na we mai o manka penga la ko manta pena la to ia me na Samoa ole tawolunga ole lawolunga o le tuma nganu Samoa le sapie o fa alo le va tapuia mo le va fe alo lo ai mai se o politus pe ave fa alo le town ave fa alo ia ai matou tio fo wai ele nei me u fai ia o se tulanga fa no tele Samoa le tulanga le wo itato o le amana ia la al malo ai tuli ese le suia o malo no office ia se vai la ia te to ia te alta hore sai so la fa ma sino mai la o tu Samoa ia nga ma me e fai ia nga ma tulanga yo i nei ia le ngata le pe na fa fo onda tu fa longa na fio na file na fa pe fa malo le tu mau suspend ile lo yesi del lo yesi ya ma tu fo ile le fa te ia tele tato wale me ale no mai malato tale tuli le e le la wa a mata mai le tamai tai pule ole sinam tamai tai ma tu le fa fa popo ele na malo talwai alon to fingo me masan ya e to la to stofi fa stein tamai tai pule a stofi tai o mo pe ia o le turinga o nai tangata hui le au nga o me hui ia le hui la ua o sopo ia nga ilunga ili su ia o malo ia tulanga whanau no lea tau lelea no lea mor silfie Samoa ele masani ei o le suspend le o le AG po le lo yesini le alma fuanga ia o tele i maa ufa te fo i ma fuanga pa wale mele va pe o la sa te na te ile le tulanga fo le fatautonga le faifali po la nga tongi ho le faifali pe ala le mena ia man tu o le temina o le e pui o tiute ale lo isi le pui o le al malo male malo la sa faia on tiute le futai malo faftai salo e mane foi a sau no ai ala tafi vaenga le wa pe o le pisa si foi le sai la lo fio wa afa pene la o le ua suspend pe fa malo lo le tu mau ia le lo yesi o la wa ia fasili ma fo fongo le tu no le temil nei o ile la so laftai taulele o le menga taun fa manino in alo la tu la fo no fa vai o le fa ngalo ngingo tangata e me se la fa ngalo o le malo le ana ngalwe ia ma le fainga la tangata fainga luenga e te tau ona matua one e ni fainga fo i e a fia ai le tangata fainga luenga e te tau le malo ona tau la mua la tau i le fainga le lei tangata fainga luenga o ia tu langa voi fa va malo na mo international labor conventions e ai tele me ia le la ia sa molto ina ia a mauti noa le pui ia ta tau ala tangata fainga luenga ili taimi o lai whainga luenga i lalo o se tangata whainga lo o se tangata nga i anga luenga e foi le tau foi le o le good employer e good employer e le mawhai o na whai ani a wala
e faalatua foi le afia i tangata le fa pele ia o mola le vano e tuli ai te tau lava ona mai o i o le lei mal malama transparency has to be paramount i process le ia fai ina ia one ingi masal salongo la tunu o langa o le lo ia sidi o le malo le ua o ala ni mafu anga le ua ia e saun fa manino mai le malo i da tunu they owe it to the people if amal malama ia la tu inga wa fai wa a fai la fai fa pe eu na matsal salo lo le tunu poni me u le vana fai ni me pio ale lo isi ia ale sai la lo le HRPP ia ele intu lang fa pena ale wa mai va ngale ia le wa e paula val me ia manino ma ia mal malama le me ia wa ma follow ai muli ta ia pe ia procedures o lai fa tia e muli ai me fa pe ia tal sia o ia muli ta ia ma ta mai po ale tu langa o iai wa lai ono o le tu langa ma tu ia fa pe al me ta le al foso sonia tu pa po tu sa no nga fionga la tafi o to finga nei le lo isile nei mo le famsanga mo si o ye nei eu fo le fala tu se tupi na fai na fili o mal temu fia me o i fia me tonu ma la tafi tonu kabineta la mala le ya e fa vai nga finga fa vai al malo na fili ai mai le so na fili ya na wa ye process finga fa vai a fai la le o lo toni fa malo o lo no vinga e le o mafu ale o tatu le ele ni mafu anga o fatino ngola tuti o mafu anga fa porkiki fa porkiki ai man tuala e kon kalake mai e inga o monta ma o le limite ta ina ime nei e toi fa fala malo toi fifi malo men te fa pe ele o wa ese ona o ni ola tutel tonu fa porkiki ai le o fatino ngon tuti e pe o lesi tu langa na le tau mai tau atu ia ile fo ile ngongo al porkiki le we nei a tatou o le o folinga mai wa afia i mtanga te whainga luenga le mara o le mea muni a ia lau tafi ma le ala le mai tau mai le tunu o papo lenga i vaenga nei ia rua ia wa orfisili o aile la so ia rua i ai ale taimi o na tupu ai na toi solo te lo le tanga te whainga luenga le malo ia ona le tūlanga le leiro le o le vaenga na e wilia lau tafi o le o maua foi o ta ofi le maketi le i songi wa o tasi o vaenga sei lalo va vaenga la wa fionga o i tonu le minister mal maketi foi le sa lo longa o le asa tala mai maketi e lua baftai o le maketi le soni le o fa longo o la o ta ofi mostai paula le ia una tai ia ta ofi mostai sei fai se la to so enga po le ale wingo le mele ona to fa wa o lo tonu o se atina ta ua te le atina nei mo le anga i lu mo ta tonu mai te taun fai e me foi nga la lava on na le e nei va pa un pro ke ki fa fai nei o la fai nga palo le o le lu ka sanga o ka penga pro ke ki nei sai di ili mai po a wa fa kupe wa pe ke wa pe ai wole in kupe pola la wa uma fa ka ki kia e le financial package e fa kupe ni mene uma le yang fa ka ki mai o kupe o le ka milo e kongole o le kongu mal malo o kupe ya le ACC kupe kangaka kupe ale au sa fa o le ala fa ngai ngoinga le o le fa ngai ngai le o kupe le e vai ka fo i me na fa pe e paro a koe kangaka kupe koe fa aula mai le ma mai le kurui pe ia le fa ngai pisingisi fo le transaction o le ala wa mau ele sala sile ia le lava ngoi fa ele ma develop ai le melia ia o inga o le SCC la le nga so ka i ma fe ka ai ma wo ku pe fa ki ngoi le ma ke ki le ia ai ko kong ele va pe se me fa ma inga le ko kong ya ma wa fo la ku pe a ku lu ia ale tu na ta i fa ja fa o ma na fa ka ki me le ia se le fu fuanga ia e ma fai ke le o konge le ACC kai milea ku pe mer ku pe fai market ma fa nga yoi ia development ngai o le ngau ko inga malo inga ia se avenue ave ia
o loa ngai Ngai tangata vai. Ia, sa le leia. Wa o peia ngata ngai o ngoi faila ko me ka ulima. Whātau savali. Io e, ngaka ngai, au mai I se mele lei. Leo kau solo me I lalo uluma. I lalo wanga I luma sa mo. O leo ko e ape o mai kurisi ngā mai lea o e whakau mea e ka whole awala. No, there's a proper makeki. E o mai professional uma me uma. Yes. Ia, maua lea vangoa. E au mai ai o loa ngai ka haka ia mai kua. Leia lai, lei se mea o ie. O mai I whakau ai. O le makeki leia ngei lea e kau whakau ai mai isi mea kau ripa. O le makeki ngā mō lau whai whakauanga. Okay. A lea ua kau whaafiofi aku e mangai ka haka ngei. O ngā le ai se mele lei o iai. Lea ua le makeki le sa ile ngamu. O le ngau, o le pufuanga le malo ia. E le ku maun makeki ngā le ngā whaifare ie. O ngā yeis fufuanga mo lunga. A o ira le whaase mai. O le ngau kwa inga. Ia whaina makeki lea. Ia iai se mea e anga e ngai ka haka vai o kako. Ma mau ai kupe e ake ngā e lako ainga. O le winga la o lo taofi, lau tafi, awa e pe o le tau whai ngā malo le HRPP le sa whaatua vaenga ia. Sa re tauna o atu whai ngā malo fau le wha wau. O no tau taofi o nei tūlelei. Ia wala o ko iki umal makeki o wa umale le kangunga o makau le voi e over million ngal ku pele nga halu I nga e fa ko kalaki e amak nga kangu le en fun ale lau ka fingi o le la po la finga o le mela wi mar ko kalaki le sa fa yen ngal le ngala uol ma ama o ye fo ia ko kalaki fo ma insingia mai le fa pengar ko kalaki la kangu e ye ma insingia na o manga nga whakalangoa, ia koe longa whaua ua umang whaalun kupe nga vai. Whakakia ia mo meo ala vai, maku au meo soi, au wala pūranga mo whapenga. Ia, o ngā ngongo ka inga ia whaingo whiir wheo i kākai I kei mire pe aku le makeki. Ia, e iei mara kusiaka. E ke le ala me ia awhia I kongo le whaiunga le ka awhi. Me ngā ngō whapea. Ia, kārusia ia, ngā review fo lea. Nang koe whaau lea. Ai o rou mga onga ngā wai o se kasi o polo keki e le kirikiro le HRPP I le 5 kausanga po 10 kausanga o le kirikiro le 5 10 kausanga mali se lau kausanga ka ko kirikiro le 5 10 kausanga karuai o fuor keiminga ya samo o le vainga fo ngā le mga o le mga keiminga ma le 5 10 kausanga o rumo le development o samo ye o pe la e ui aku me whapea au le whewhi polo keki foi le e o mai lau fai ia o e foi sa kan inga ngai por que ki de como I de vanga le o ku mangi malo ia lai mal ma foi ia le rationale nga lai o manga fai o ka o foi le salong ia o le fuanga foi ngal malo ia sa ia le sa ia mako ia ka si foi la o ke fa no pola se kalo ia le ngau ko inga ia develop sa vai ia aki nga e foi se kaulanga se fai la ua maka la ua sua le fangu leo fale la mai leo mai ko si la ua ye fangu fal mai foi fanga solo la ko la ko ki umal fal no pifa so o la ua halu o le justice la ua la fangu la fu manga allocate ku pe il pa ke ki na ke e sua lo fangu to o me umangi karusia to fatatia ma fakakia malawa maka la ua maka ngaio ia karusia ia au foi nga fa pe ku se review ia ma poangi fa nga pe ai si de sila e le o nga pe ongi fai unga nga fai fo ele a fakalale ele ai o me ua leva nga fuafua ia makikira au wala fa kupe ma sustain ele de lungo develop do o me umangi maua umai ngā ruenga ka ia o mea ngai I kuaku mengei leia ki kiroi o ngā ruenga a ka ngaka kai kokasi kausi la ko ainga lela afia pe aiengi si fufuanga fai malo whaftai lau tafi ia lela wani si mtau pēo na la ngā tau vaenga o mai moma whaamasino fo I le tanu pao le Faaupufai le saunanga matanga o fia fio ngai lau tafi pao le mele si tano lau tele lusui o le anganga le anganga o tue whai nei mata ofi yati nai o ati nai mo Samoa e lini ati nai se HRPP o ati nai le malo a whai le atu le malo le wini
e taun tilo taun whaawau ngā luenga le wae pe on sa noa lau tafi e le ia ki nga ko ka ko failmele e mo tua fata tia i mo fainga whaavai tupe alu tupe mau manuia mo lau tele o le tunu alu no pa le nga le ye nga me kon ka fi me nga si ko ki kiro pe kon failmele pusa pe o ka o mai le tunu o lo wil mal sang pe fa le nga pa o le fai pe le nga la tilo e wae o no vinga ato ya to tilo e ko el vo iskupe ko ki kilo o mo o fa il process le o mo tilo o le tulanga fa itana e tal si ia la le fo ita fa masan ai a le tele la le afia ngo so tatu tu no po le ngal na pe on sa no la utafi nga luenga o tupe mo o tupe business e o me a to na le ngate po o sa la fai alo faafitai ia faafitai tele le tafi ma le ala mo le tado Polokalame ne fiafi manuia foi ia le anga ia tu fai ngon leva yaso ia faafitai foi le fionga mo le mano mas bon fa me sa mo ia tatu fe le sa so lu manuia foi sa pati ya taia faafitai o le na o mai mo faafonga mai le tino o Polokalame Faapitoa mai le vaenga e puipuia ia tau tangata le HRPP ia e pe ona i mata upu le fiafi nei mai se ani so mata upu ngonga o le ave se mai le o le official le sui o le malo mai falo le malo he vara se mai fa malo lo le tu mau po le suspend o le lo ia sili le atono ia e tupu ama fonga e tupu foi fisili o ai le CEO le o le aso fa masino mai o sa mo manuia fa sa le atono Polokalame Faapitoa le fia fa so foi